Povijeda se da u jednoj zemlji živio kralj koji je imao mudrog vezira koji je vjerovao Allahovu odredbu i vjerovao je da u konačnici iza svake Allahove odredbe stoji dobro i hajr. Kad god bi se ovome kralju desila neka nelagodna situacija, nedaća i problem, ovaj njegov vezir tješio bi ga riječima, valjda je u tome dobro. Ovo se kralju nije posebno sviđalo. Jednostavno mu je to dosadilo do te mjere da je kralj jedne prilike doživio nesreću i izgubio je prst na ruci. Na što mu je ovaj njegov vezir, ministar, rekao, nemoj kao da se žalostiš, valjda je u tome hajr. Kralj se je rasrdio i odmah naredio da ovaj njegov vezir bude zatvoren. Kada je čuo da će završiti u zatvoru, ovaj vezir opet reče, valjda je u tome hajr i dobro. Jedne prilike kralj je izašao u lov sa svojom svitom i tako loveći pade u ruke jednog zaostalog plemena koje je obožavalo idola. Imali su tu neku statu kojoj su prinosili žrtve. Dođe red na kralja da ga prenesu kao žrtvu, međutim vidješe da kralju fali jedan prst na ruci. Kurban, njihova žrtva, nije potpun, nije savršen. Te odlučiše da ga puste zato što nije mogao da bude prenesen kao žrtva. Kralj sav sretan vrati se u dvorac, bio je ubijeđen u istinitost vezirovih riječi da je u toj nekoj nedaći koja ga zadesi ipak možda neko dobro. Odlučio je da ga puste iz zatvora i kada pustiše ovoga vezira, upita ga kralj. Dobro, kaže, razumio sam to da je hajr stvarno u tome što sam ja izgubio prst. Time sam, kaže, sačuvao svoj život. Međutim, kaže, ja tebe kad sam zatvorio u zatvor, ti si također rekao da je u tome hajr. Pa da mi onda objasni u čemu je, kaže, hajr što si ti sad proveo u zatvoru. Kaže da me nisi pretvorio i ja bi vrlo vjerovatno istoga jutra izašao zajedno s tobom u lov. I tako, kaže, onda bi pao u ruke istog ovog plemena koji na meni ne bi našli nikakvu vidljivu tjelesnu mahanu, te bi mene prinijeli kao žrtvu. Ako vam se ova priča sviđa, podijelite sa vašim prijateljima, lajkujte video, ostavite pozitivan komentar. Do sljedećeg videa, svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.